turabasuhuje mwese twizeye ko mumeze neza tunabaha ikaze mu makuru atandukanye dukomeje kubagezaho ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Wahoze ari visi perezida arashinja ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi gukinisha abarundi ku bwende. Wahoze ari visi perezida w'u Burundi Frederic Bamvuginyumvira arashinja ubutegetsi bwa CNDD-FDD gushaka gukinisha abarundi ku bwende binyuze mu kwigarurira imitungo yabo. Uyu munyapolitiki rero ubarizwa mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi yatangaje ibingibi yisunze ibyavuye mu mwiherero wahuje abarundi batandukanye baturuka mu nzego zitandukanye wabereye mu gihugu cy'Ububiligi mu kwezi gushize. Havuga ko kandi batahuye ko mu gushaka gushyingura amasezerano ya Arusha ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufite intego yo gukomeza gukinisha abarundi. Mu kiganiro rero yahaye radio RPA Bamvuginyumvira rero yagize ati ikindi cyo gutekerezaho nuko uyu munsi wa none iyo urebye hose mu gihugu ukabona imigambi y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ari ugufata umutungo w'igihugu bakawugira wabo, abanyagihugu bose rero bakabakenesha, abafite amafaranga menshi barabakenesheje cyangwa se bakabakuraho. Nicyo rero byagenze nako biri uyu munsi wa none. Abo bantu rero bafate umutungo wa leta wose bawushyire mu mifuka yabo, abanyagihugu bakene bategeke abantu bakennye nk'uko babishaka, kubera ko badashobora kugira ijambo kuko bavuga bati niba bakennye rero bazatuyoboka tubategeke uko tubishaka. Bamvuginyumvira rero havuga ko mu nama bakoreye mu gihugu cy'Ububiligi rero bahamagariye abarundi kumenya aho barimo kwerekezwa n'aho barimo bajyanwa. Agira ati abanyagihugu rero nibagume guceceka ngo uvuze wese aceceke, umuntu akaza guhonyora uburenganzira bwawe ugakomeza kumushyigikira ukoma amashyi ukomeza ugaceceka, ubwo nobuja. Mu kwezi rero gushize nibwo mu Bubiligi habereye umwiherero w'abarundi bavuye hirya no hino ku isi, aho bamaze iminsi 3 rero barebera hamwe uko igihugu cyabo kiyobowe muri kino gihe n'icyakorwa kugira ngo ibintu bihinduke. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari visi perezida wa mbere w'u Burundi kuva ku itariki ya 11 Kamena mwaka w'1998 kugeza ku ya mbere Ugushyingo 2001. Yabaye kandi umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi mu Burundi Forebu mu matora y'abadepite yo kwa 29 Kamena mu mwaka w'1993. Yatsindiye umwanya wo guhagarara rero intara ya Kirundo. Ku itariki 6 Ukuboza 2013 yatawe muri yombi ubwo yari atwaye imodoka mu mihanda ya Bujumbura hashinjwa guha amafaranga abapolisi bamufashe. Ibi byatumye rero afungwa n'ubwo leta yaje guhagarika ibirego byose yashinjwaga. Ibi rero bije nyuma y'uko mu minsi ishize perezida w'igihugu cy'u Burundi Perezida Ndayishimiye yaherutse kugira ikiganiro akagaragaza ko amoko akirangwa mu gihugu cy'u Burundi ntacyo amutwaye, abayakoresha bose babishakira indamuko. Ibiganiro rero byagarukaga ku kurebera hamwe ubumwe bw'abarundi uko bwifashe ndetse n'icyakorwa kugira ngo buzahurwe. Perezida Ndayishimiye yabajijwe niba rero igihe kitageze kugira ngo igihugu kigobotore ingoyi yo kwibona mu ndorerwamo y'amoko, amaze asubiza yemeza ko nta mpamvu yo gukuraho amoko kubera ko hatari cyo kibazo, ariko anemeza ko abayakoresha ayo moko nyine babishakira indonke. Igihugu cy'u Burundi kimwe n'igihugu cy'u Rwanda byose byakolonijwe n'Ababiligi. Abo banyaburayi rero bazwi ko muri ibyo bihugu byombi basize bahimitse amoko. Abahanga banemeza ko rero yaragamije gucamo ibice abatuye ibyo bihugu kubera ko babikoze mu rwego rwo kugira ngo bereke ko abo mu bwoko bumwe babyinagajwe nabo mu bundi bwoko, buryo rero ko bagomba kubwigobotora. Muri ibyo bihugu rero byo bisanzwe rero binafite abaturage bajya guhuza umuco n'ururimi mu bihe bitandukanye. Ayo moko agizwe n'abatwa rero abahutu n'abatutsi mu bihe bitandukanye. Nyuma y'uko abakoloni batanze ubwigenge muri ibyo bihugu, ayo moko yagiye asubiranamo, ndetse nko mu gihugu cy'u Rwanda ho ibi byageze ku ntera yo gutuma habaho jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu rero u Rwanda, leta y'u Rwanda yahisemo kuba yakwigobotora nyine ayo moko. Abaturage bose rero bagomba kurenga ibyo byo kwibona mu ndorerwamo y'amoko, ahubwo bakiyumva nk'abaturage abanyarwanda bamwe, bityo rero bagafatanyiriza hamwe kubaka igihugu cyabo. Mu baturanyi bo rero mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ari uko nguko bimeze, kubera ko na n'ubu ngubu icyo gihugu ubwoko bwa buri muntu ni ingenzi cyane cyane, kubera ko mu mategeko yabo harimo aho hashingira cyane cyane nk'amategeko rero agendanye n'ibirebana n'itangwa ry'imirimo ya leta. Hari akazi rero ushobora kwimwa mu Burundi atari uko utagashoboye, ahubwo bitewe n'uko wenda ubwoko bwawe butakemerewe, cyangwa se ugasanga umubare wabo mu bwoko bwawe bakemerewe waruzuye. Muri ibyo rero biganiro
byigaga ku kurebera hamwe uko ubumwe bw'abarundi buhagaze. Byabaye kuwa 4 Gashyantare 2024. Perezida w'u Burundi yabajijwe niba habona igihe kitageze ngo abarundi bipakurure iby'amoko, cyane cyane ko abari bari muri ibyo biganiro bose bari bamaze kwemeranya ko abitwaza amoko abenshi arababa bishakira izindi donke, maze rero abitera utwatsi avuga ko amoko nta kibazo ateye. Perezida Ndayishimiye rero yaravuze ati, ubajije niba rero ikibazo cyo kuba amoko hagikenewe mu Burundi, ngewe nakubwira ko icyo ngicyo rero amaze kubona, icyo ngicyo nakubwira ukuri, icyo amaze kubona ikibazo mu Burundi si ikibazo cy'ubwoko. Hari igihe rero byigeze kuba ikibazo mu gihe mu migambwe, ariko byararangiye. Ahubwo agira ati, tugira ubwenge ukavuga ikintu nyamara rero ushaka kuvuga kiriya. Icyo navuga rero, ahubwo abarundi nidutangire tuba abanyakuri, kandi umunsi twabaye abanyakuri niwo munsi tuzaba dukize. Nicyo kintu cya mbere. Icyakora rero Ndayishimiye yanavuze ko ikibazo atari we wenyine wagisubiza, ngo ni icy'abarundi bose muri rusange. Yagize ati, rero mu minsi ishize nabonye mu nteko ishinga amategeko barimo babaza abarundi, hari rero abantu bateye ubwoba kugeza ubwo bababwira ngo hagarika ibyo bintu. Kubera iki babitinya? Kandi barimo kwiga kukubaza niba twakomeza kubakira ku moko. Hari aho rero hari abantu byakishije wahawe n'ubwo bwoko, akomeza avuga ati nibugumeho gutyo kugira ngo akomeze yungukiremo. Ku bwa Perezida Ndayishimiye rero ngo iki kibazo gishingiye ku nda nini ya bamwe. Ibyo Perezida Ndayishimiye rero yavugiye muri ibi biganiro harimo ibimeze nko kutagira uruhande ahagazeho, kubera ko hari aho yiyemeje ko amoko yazanywe n'abakoloni, ndetse ko kuri ubu ngubu rero akoreshwa n'abishakira icyo kurya, akaba nyamara rero ntiyemeze ko bigomba guhagarara. Yagize ati, rero hari naho rero mwavuze ngo si ikibazo cy'inda, njye mbirebye neza rero inkomoko ya byose ni ikibazo cy'amarya. Igihe abakoloni rero badutandukanyaga, bo basize baduteza umutego ntitwawumenya, kubera ko umuntu wize wese azi ko yize kugira ngo ajye kurya. Icyo nicyo kibazo rero bavuze ngo abantu bose bige byagenda neza. None se ubu ngubu bose ubanza ahubwo biga kugira ngo abaze babone icyicaro mu gihugu, aho kugira ngo bige kugira ngo bazane ubuhanga buzatuma ahubwo na cya gihugu gitera imbere. Perezida Neva yafatiye rero urugero ku rupfu rwa Rwagasore, hashaka kugaragaza uko abarundi hari abanyabinyoma bakoresha amoko bishakira ibiryo. Yagize ati, rero reka nkwereke urugero ukuntu tutari abanyakuri. Ahangaha rero hari umuntu uzi inzu ya Rwagasore yabagamo, none ubwo yicwaga yari havuye hehe? yari apangiye nde? Yari mu nzu yihe? Rero ni iyihe nzu yabagamo? Ibyo byose rero ntibyabaga mu cyari. Ibyo ari byo byose ntiyabaga mu cyari, yari afite ahaba. Nta n'umwe rero uranavuga ngo yabaga mu cyari nk'inyoni. Nta n'umwe uravuga ko yari umwana wo ku muhanda, yabaga ahantu hazwi. None utekereza ko aho hantu ntabahazi? Ntibishobora rero kuvuga ko rero kubera icyo kinyoma kiturimo gituma rero tubindyarya tukaba abiyorobetse cyane. Icyo kintu rero kiracyaturiye. Azabeshya ngo ni ubwoko, ariko arimo avuga inda ye. Ntatinyuke avuge aturega mpanjye. Ubwoko bwacu rero ntacyo bwabonye, intara yacu rero ntacyo yabonye, kugera ku bagore ntacyo babonye. Haba hari umuntu rero, haba hari utuntu twishi ku buryo hagize yuko tuva muri ibyo tuvuga tuti nakubonye. Hakaba rero hari abantu rero bagiye bafata ikinyoma bakagipfundikanya bakagihindura ukuri, mu gihe nta bwoko bwari mu Burundi. Barapfundikanyije kugeza habayeho ubwoko mu Burundi. Rero nta wibeshya iby'amoko n'uyu munsi ntibirimo kubabarirwaho, kubakirwaho, ahubwo ni ukujijishanya. Ndayishimiye rero yemeza ko mu Burundi ubumwe buhari, kuko abarundi bakimwita Sebarundi. Yagize ati, rero hari uburongozi bw'igihugu. Burya rero uburongozi bw'igihugu nibwo bwa mbere bwugara abenegihugu. Mbere navuga ko igituma mu Burundi ubumwe bwari bukomeye cyane, nuko ubwa mbere
twari dufise umutware umwe yitwaga Seburundi. ni ukuvuga ko rero twese duhita twiyumva nk'umuryango umwe rukumbi. Kuba twaremye rero twaremeye ku mwami w'u Burundi yitwa Seburundi, no ku munsi tukaba twemera ko umukuru w'igihugu cy'i Burundi yitwa Sebarundi. ni ikimenyetso rero cy'ubumwe tuba twifitiye twebwe Burundi. Yakomeje avuga ko kandi impamvu iki hari ikimenyetso ari uko rero nta muryango utagira umwunzi wo kunga rero ibibazo biba byagaragaye mu muryango umwe. Buri wese rero hashaka kwidahira uko ashaka, umwe rero ubumwe buboneka iyo ubusimbira hamwe nta buhari, bose rero basenyera ku mugozi umwe. Perezida Ndayishimiye kandi yemeza ko kuba hari abakinjira mu Burundi bakica abandi bitavuze ko nta bumwe buhari. Ati rero ukabona umuntu yishe undi, ukabona umuntu rero haraje ubundi, ukabona umuntu harimo atuka undi, ntibisobanura ko nta bumwe buhari mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ahubwo haba yarenze ku mategeko y'igihugu. Bwa butegetsi nabwo buhagararira amategeko bugahana uwo muntu wese ushaka guhonyora ku gakanu k'abandi. Yavuze ko kandi yasomye agasanga icyegeranyo kigaragaza ko mu Burundi ubumwe buhagaze cyaragaragaje ko ikibitera si uko n'akabanga, ahubwo ni ubutegetsi. Usanga byose rero bishingiye ku butegetsi bubi buba rero bwabyinjiyemo nabi. Ugasanga rero mu muryango, murabizi ko se w'umuryango ahengamiye ku mwana umwe, cyangwa se uriya iyo ahengamiye ku mwana umwe, uriya ubwo nyine amashyari abatangiye. Agira ati rero abana rero iyo bangana suko nta bumwe buba buhari. Ese w'umuryango niwe ufite ubutumwa bukomeye bw'uko agomba kurebera hamwe ubwo bumwe, agashyigikira umuryango uwashaka wese guhungabanya abana mu muryango. Turabashimiye rero, mukomeze mukurikira amakuru tubageza ku Cyegeranyo TV, mukomeze mugire ibihe byiza.